Ćao ljudi, nije me bilo dugo, zbog privatnih nekih obaveza i posla naravno u firmi. Da se javim posle meča sa Martinom i pred predstojeće državno prvenstvo koje će biti 21. i 22. marta u sportskoj hali UB u Ubu. Danas je 12. mart. Ja se najvjerojatnije neću takmičiti zbog povrede oba ramena, grudnih mišića, bicepsa, leđa i tako dalje. Levo rame sam povredio na sparingu kad su bili Oden, Nole i kad je bio onaj veliki sparing na sajmu. Taj klip i dalje nisam stigao da izbacim. Nisam se dobro zagrejao. Mislim, zagrejao sam se, ali ne baš kao inače, nisam bio sam hladan zapravo. I uzeo odmah da vučem sa Noletom. Tu sam osjetio kao da mi je levo rame malo ispalo na levo. I osjećao sam kao da će da ispadne skroz, baš me je bolilo. I posle sam vuku i sa Jocom, Joca me je dokusurio. Baš je jak sad. Nakon toga, evo, pre nedelju dana otišao sam da igram fudbal posle ne znam koliko godina. Nisam igrao od tipa 2019. 20. tako nešto. Mislim, igrali smo Mare i ja nešto pred 2-3 godine, ali to je zebancija neka bila. Ovdje smo baš igrali 50 minuta, crko sam. Tu sam povukao igrača nešto, nemam pojma, baš slabo nešto i osjetio sam da mi je i desno, da mi je pobeglo ka spolja negde. Kad sam otišao kod Vladana Beloševića, evo pozdrav za njega ovim putem, pomogao mi je dosta. Rekao mi je da mi je ispalo zato što su mi već mi je bilo načeto rame. Svi mišići oko njega, cela leđa, prednje rame, grudi, bice, sve u totalnom spazmu, nema dotoka krvi, kiselnika, katastrofa. Zašto baš mesecima nisam išao na masaže. Tako da, eto, zbog neke moje nemarnosti je došlo do toga i naravno prethodnih jakih treninga. Jer evo i pred Martina sam se spremao samo 2 nedelje. Otišao na meč, ok, bio sam baš jak i to, ali da sam se spremao na vreme, da sam krenuo na vreme da se spremam, vjerojatno bi to bilo i još bolje, bio bih i zdraviji i vjerojatno ne bi ni došao do ove povrede. Tako da najvjerojatnije neću ni da izlazim na državno, ni ne osjećam se uopšte kako treba, zato što sam prethodnih, danas je eto četvrtak, mene je tek utorak prošla temperatura, imao sam 4-5 dana temperaturu, imao sam jedno večer 39. Znači, baš sam se loše osjećao i dalje se ne osjećam jako, tek radim sklekiće, zgibiće i ostalo da povratim mobilnost, da ubacim krvi, tako da sve to postane zdravo i na to ću se i fokusirati narednih par mjeseci. Mislim, radit ću tipa 2 puta nedeljno bazu, zgibove, propadanja sklekove, pa kad ojačam otići ću u teretanu pa malo, ne znam, propadanja zgibove sa težinom, veslanje, mrtva i tako to. Između radit ću specifiku naravno, ali najvjerojatnije ne neke velike kilaže dok ne rešim sve ovo što imam. Možda se desi da izađem na državno, da izađem samo u kategoriju, ali od apsolutno nema ništa, ne mogu da ne dižem blizu kilaže koje dižem. Ništa, nastavljam trening pa pričamo dalje. Trenutno na puliju 50 kg, radit ću 3 serije beka, 3x5 i 3 serije bicepsa, isto 3x5. Pa koliko ide, bicepsi su u grču, tako da koliko bude išlo ići će. Posle radim kap i prste i na kraju ću malo da raduckam ramena i to rotatore, tako da ajmo. Brate, ja ne da nisam u formi, nego ovo žalosno. Nešto sam čudno mnogo umoran danas. Mislim, maj komp i to, spržene mi oči. Ja nemam pojma šta je. Ali ajmo druga sa 50. Ja ako izađem na državno, bukvalno mogu samo se povredim ovako. I to sam kao i ajde krenuo da se vraćam prošle nedelje pre povrede ovog desnog ramena. Dizao sam, ne znam, tipa 55
lakše nego ovih 50. I leva je išla kao ok, nešto 50 tu. I ode ovo rame i temperatura tih par dana je i mrtav je. Tako da polako sad. A laje kao da probam nešto da izvučem. Posle Martina za divno čudo nije bilo nikakvih povreda, mislim ne da sam osetio sad. Bile su mi grudi dosta upaljene, pronator, biceps i to, fleksori. Ali za divno čudo lakat nisam povredio, to se baš iznenadio. Nakon Martina, eto koliko je bilo treninga do sad, nakon Martina, sljedeći vikend odmah došao je Oden, pa smo vukli u subotu malo. Mare, on, ja, Aleksa, bio je Dule tu. Sutradan je bio taj veliki sparing gdje sam se zeznuo. Nakon toga nisam trenirao cele te sljedeće nedelje. Pa sam vukao one tamo nedelje, jedan put sa Mindaugasom i ostalima u klubu, tu su me razvalili. Odradio jedan trening tegova u toj nedelji u teretani, zgibići vamo tamo i to. Posle toga sam imao kući, kad sam došao, kad se vratio, 1, 2, možda 4-5 treninga na stolu. I to je bilo baš tad kad sam krenuo da se vraćam, kao da osjećam da kao još par treninga i bit ću opet malte ne možda u piku i jebi ga, sjebim se i ode sve, tako da to je to za sada, ajde da spičemo seriju pa pričamo dalje. That's why I'm working with a chip on my shoulder. I got 100 clips in each folder, can't wait to unload them. Before I had an audience, I had a purpose and motive, and that carried over for ages, just in case you ain't know it. It seems some things I'm missing in this game I'm living. It need a change, a quickly been stained and blemish, but they steady claim these images, the algorithm is... Inače, mislim da će ovo državno biti najzanimljivije do sad, zato što ok, pojavila su se neka nova imena, neka imena koja su bila tu, sad su mnogo jača. Ova razlika u kategorijama mislim da će dosta da znači za ubuduće. Zato što će ljudi moći da, kako da kažem, pošto recimo 90 kg, tu je prejaka konkurencija, najteža kategorija. Sad se deli na 8-5 i na 90 i imat ćete samim tim više šampiona. Imat ćete prva 3 mjesta u 85 i u 95. I mislim da će to dosta da znači ljudima kada budu htjeli da idu na evropsko i na svetsko, dići će im i samopouzdanje ako osvoje neku medalju i ostalo. Znaće koja kategorija im više odgovara zbog skidanja kila u budućnosti i tako dalje, da ne idu prvi put, ne znam, na evropsko. Skidaju kile i zeznu se, budu mlitavi, znate, mogu da probaju kući. Što se tiče apsolutne kategorije, desnu će najvjerojatnije da osvoji Ljubo, da počisti sve, a levu Kotarlić. Ne znam šta vi mislite, pišite u komentarima za koga mislite da će da osvoja. Mislite da će Kotarlić da raznese sve levom rukom. Iza njega bi odmah trebali da budu Branko i Nemanja Stojančević, Pećerić, Ilija Despotović nije također za odbacivanje, sad ne znam kakav je levom beše bio. Desno mislim da će prvi da bude Ljubo, drugi ne znam. Ali što se tiče drugog i trećeg mjesta, tu će definitivno da se bore Miljan, Pećerić, Kotarlić, Branko, Nole, Sreja, Joca, Despotović. Tako da bit će tu dosta zanimljiva. Žepina, ne znam da li će se takmiči. Da, za levu ruku sam zaboravio Nemanju Markovića, izvinjavam se. Tako da bit će baš zanimljivo. Vidjet ćemo ko će da osvoji, vjerojatno ću da dođem da gledam. Iako se ne budem takmičio. A za sljedeće državno se spremam ozbiljno. Taman ću u narednih par mjeseci da rešim neke bitne životne stvari. I moći ću konačno se posvetim treningu za jedno 2-3 mjeseca. Moći ću ozbiljno da krenem da treniram svaki dan. Moći ću da spavam normalno, da jedem normalno. Neću morati da radim 2 posla.
ili 3 kao do sad. Tako da bit će mnogo lakše i mislim da ću sljedeće godine da se pojavim kao skroz nova verzija sebe. Mnogo jača, mnogo bolja, mnogo spremnija. Sad da li ću biti brži, vjerovatno ne. Krući i jači, da. Sad malo da se vratimo na Martina i na Lion Pride event, pa definitivno je to jedan od najboljih, to je zapravo vjerovatno najbolji event po organizaciji gdje sam bio, po atmosferi. Baš je bilo vrhovno i produkcija i one video bimi za nas kad smo ulazili, pa munje kako je Aleksa napravio video, naše pesme, dim, kamermani kako su nas pratili, ma show bukvalno kao da smo zvezde, baš je bilo dobro. Definitivno moj najteži meč u životu. Martin mi je priredio pakao, ja sam iskreno očekivao da ću lakše da ga dobijem. Doduše kako sam se spremao, dobro da sam ga uopšte i dobio. Svi mečevi su bili jako zanimljivi, druženje je bilo ekstra do jaja. Gledali smo svi tamo zajedno, Nole, ja, Šone, Andrija, Rino, pa smo pričali tu i sa strancima, klopali, išli vamo tamo, baš bilo ekstra. Vidjet ćemo kad će biti drugi event, da li ću se takmičim tu ili ne, trebalo bi da bude u avgustu, eto. Ali da li će biti ili neće biti ne znamo još, da li ću ja da se takmičim ne znam, zbog ovih ramena i svega, koliko ću ja se spremim, koliko ću imati vremena da treniram, vjerovatno ću i evropsko da preskočim sad. Eto, to je to za sad. Ajde da probam da povećam na 55. Levo smanjim na 45, da se ne bih upalio previše. ...63,9 vajda, ili zarez nešto, nemam pojma. Da vidim koliko sam daleko od pika. Forma užasna. Ništa, sad radim 3 serije statike, isto kao ovaj lift, samo što radim 5 ponavljanja, 5 sekundi držim, pa onda odvajam ruku, spajam se ovdje i gledam da budem što spojeniji po dijagonali ili po bicepsu. Sad već mogu malo levom i po dijagonali, malo mi je bolje lakat, inače sam levom radio bukvalno ovako po bicepsu. Onda opet držim 5 sekundi i onda na kraju još 5 ponavljanja. Tako da, odlična vežba za izdržljivost. Previše mi je 40 kila danas za desnu. Stavit ću na 35, leva 30. Leva je baš loša u bicepsu. Katastrofa. Mislim, imam neke spazme, Još sam i pod upalom od juče, pa mi delo je to sve još gore. Radio zgibove, propaljam sklekove, nisam radio dugo, upalio sam se kao majmun.
Ništa, idemo, koja je druga serija, radit ću i desnom 30, jer me zeza rame, ako sam već preterao. Posle ovoga još jedna serija, pa kap. Odlična vežba, zato što ste otprilike nekih 20 sekundi pod tenzijom. Trudite se da ne otvorite ugao, da ga držite zatvorenim i odlična za izdrživost i za krućenje. Tako da mi se baš sviđa i dosta je umara. Nakon ovoga radit ću malo one arm deadlift sa rotirajućom, ali ovom tanjom za zglob, za kap. 2-3 serije, pa onda radim izolovani kap odavde, isto sa statikom dodajem tu. Malo ću tipa 2 serije sa wrist wrenchom i onda 2-3 sa ovim i onda malo pumpanje kapa za kraj. Nije loše. Prva sa 50 kg. Odradio sam već one arm deadlift na podu, mrzlo me da stignem da postavim tu kameru i to.
Kida vežbaju od. Samo smanjim muziku. Kako ne voleti ovako stvorenje. Gledajte. Gledajte ovo. Tako, aki, još se mazi. Još se umiljavaju. Spavaj, dečko moj. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Radio sam još malo pumpanja, prsti, kap. Odradio ramena i to je to. Želim svima svu sreću na državnom prvenstvu, puno medalja, što manje povreda, pa se vidimo najvjerojatnije sljedeće godine. Sve najbolje.